Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje gutwereka ko muri kumwe natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka rero mbifurize ikaze muri aya makuru yacu, abari mu Rwanda bari no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbahe ikaze mu makuru yacu. Amakuru atugera avuga yuko umusirikare wa mbere wa Botswana yaguye muri Mozambique. Botswana ni kimwe mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika cyohereje ingabo muri Mozambique kugerageza kurwanya iyi mitwe y'iterabwoba ikomeje guhungabanya umutekano mu gace ka Cabo Delgado nk'uko amakuru yagiye atangazwa. Hanyuma ingabo z'u Rwanda nazo zagiye muri iki gihugu, ndetse hari amakuru aherutse gutangazwa n'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Colonel Ronald Rwivanga, yavuze yuko ingabo z'u Rwanda ntabwo ziratakaza umusirikare n'umwe, gusa hari abakomerekeye mu gitero bagabweho n'izi nyeshyamba cyangwa se na Al-Shabaab ibarizwa muri kara gace ka Mozambique muri Cabo Delgado. Itangazo rero rya Minisiteri y'Ingabo za Botswana ryasohotse kuri uyu wa gatatu rivuga ko hari umusirikare wa kiriya gihugu wapfiriye muri Mozambique. Ingabo z'iki gihugu ziri muri Mozambique mu rwego rwo kuyifasha rero kugarura amahoro, zikaba zaragiyeyo mu bufatanye bw'ibihugu bya SADC. Ingabo za Botswana zivuga ko uriya musirikare wabo yapfuye azize impanuka y'imodoka ubwo yari ari mu kazi ahitwa Pemba mu ntara ya Cabo Delgado, ahari ibirindiro by'izi ngabo ndetse n'iza Afurika y'Epfo. Ingabo z'ibihugu bigize SADC zibumbiye mu cyiswe The SADC Mission in Mozambique. Botswana ikaba iherutse kandi kohereza iyo abasirikare bagera kuri 196 bagiye rero nk'itsinda ry'ingabo z'umuryango w'ubukungu bwa Afurika y'Amajyepfo SADC zoherejwe mu butumwa bwo kugarura amahoro mu ntara ya Cabo Delgado, imwe mu ntara zigize igihugu cya Mozambique. Izo ngabo za SADC zabimburiye izindi kujya muri Mozambique, zageze iz'u Rwanda zihamaze iminsi ndetse zaratangiye guhangana n'umutwe wa Islamic State muri kiriya gihugu. U Rwanda ruhafite abasirikare n'abapolisi bagera ku 1000. Perezida wa Botswana witwa Mokgweetsi Masisi niwe wasezeye kuri bari basirikare ku wa mbere w'icyumweru gishize. Yabifurije kuzuza vuba inshingano zibajyanye ndetse no kugaruka amahoro. Ingabo za SADC muri Mozambique zizayoborwa na Major General Zolan Makai wo muri Afurika y'Epfo, mu gihe ingabo z'u Rwanda ziyobowe na Major General Inosa Kabandana. Intara ya Cabo Delgado ikaba yugarijwe n'ibikorwa by'umutwe witwaje intwaro wise Al-Shabaab guhera muri 2017. Abantu basaga 3000 bakaba bamaze kwicwa, harimo abagiye bicwa rero baciwe imitwe, uko amakuru yakomeje kugenda abigaruka muri iki gihugu cya Mozambique. Mu yandi makuru, umukobwa wa Jacob Zuma wahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo witwa Jabu Zuma yateranye amagambo n'umunyamideli Naomi Campbell wavuze ko se ari uguhembera amacakubiri nyuma y'imvuru zavutse ziturutse ku ifungwa rye. Mu butumwa burebure Naomi aherutse gushyira kuri Instagram yagaragaje ko Afurika y'Epfo yari intangarugero ku isi yose, ariko ibintu bikaba byarahinduye isura nyuma y'imyivumbagatanyo yabayeho iturutse ku ifungwa rya Zuma, abambari be ngo bakabigabiza imihanda. Mu butumwa yandikiye Zuma akabukurikiza amafoto y'imyigaragambyo iri muri Afurika, hari aho agira ati iyi ntabwo ari Afurika y'Epfo nibuka, ndetse miliyoni z'abanyafurika y'Epfo barwaniye. Afurika y'Epfo yakuyeho apartheid, yeretse isi ko impinduka zari zoroshye kuzikora, yayoboye urugamba rwo kurwanya sida, igashyira imbaraga mu kubaka Afurika y'Epfo nshya. Yakomeje avuga ko yagiye rero areba amashusho iyo mu myaka mike ishize ukuntu Zuma yagiye ahakana ibyaha yashinjwe ndetse nuko yagiye yanga kwitaba inkiko. Yavuze ko abamushyigikiye bari gukora ibintu bidakwiriye bitwaje ko bari guharanira uburenganzira bwe, bakaba rero ngo bari gukora ibikorwa bibi nyuma y'uko apartheid bayeho. Nyuma y'ubu butumwa bwe, umukobwa Jacob Zuma witwa Jabu Zuma yavuze ko uyu munyamideli avuga ibyo atazi ndetse n'amateka Afurika y'Epfo avuga yakurikiye ntayazi. Yagize ati iyo uba wararebye Zuma ari perezida mu myaka yashize nk'uko bivuga, wari kuba uzi ko ibyo amaze iminsi arimo ari ugushaka ubutabera bwa nyabwo. Yashatse cyane ati kujya imbere y'inkiko ashaka kwerekana ko arengana. Yavuze ko igihe kinini se yaburanaga imbere y'inkiko ngo byabaga byatewe nazo ngo zamubwiraga ko kwitaba kwe ngo kwasubitswe, ngo keretse rimwe yabuze kubera impamvu ngo zari zirenze ubushobozi bwe.
Jabu Zuma umukobwa Jacob Zuma yavuze ko kwigaragambya kw'abaturage ndetse no kwangiza ibintu ari imbaraga nke za guverinoma ya Cyril Ramaphosa. Yagize ati kwigaragambya kw'abaturage kurahambaye kurusha gufungwa kwa Zuma. Abaturage ba Afurika y'Epfo barashonje, nta kazi bafite ndetse barambiwe kuba ahantu guverinoma ibafata nk'abadafite icyo bavuze, nk'uko amateka bigaragaza iyo umukene adafite icyo kurya arya umukire. Akomeza abwira Naomi ko atari mu mwanya wo kugira icyo avuga kuri Zuma. Jacob Zuma yakatiwe iki gihano ku itariki 29 Kamena 2021 kubera kwanga kwitaba urukiko ngo yisobanure ku byaha kurikiranyweho birimo ibya ruswa. Iburanisha Jacob Zuma yanze kwitabira ni ryabaye muri Gashyantare 2021. Akurikiranyweho icyaha cyo gukoresha ububasha afite mu nyungu bwite, aho ngo ubwo uyu mugabo yarakiyoboye Afurika y'Epfo yahaye amasoko ya leta abavandimwe bagera kuri 3 bakomoka mu Buhinde bazwi nka The Guptas mu buryo bunyuranyije amategeko, ngo kugeza naho bari bafite uburenganzira bwo guhitamo uba ministre. Jacob Zuma kandi yakurikiranyweho ibindi bya 16 birimo magendo, kunyereza umutungo na ruswa, ngo yakoze mwaka wa 1999. Ibirego bifite aho bihuriye n'indege yizi ntambara n'ibikoresho bya gisirikare Afurika y'Epfo yaguze n'ibigo byo mu Burayi, itanze akayabo ka miliyari zirakoresha z'amadolari y'Amerika. Iki gihe Zuma ngo yakiriye ruswa ya 279 ndetse amafaranga 750 muri y'amadolari y'Amerika yahawe n'ikigo cyo mu Faransa cyitwa Thales. Mu minsi ya nyuma ku butegetsi, Jacob Zuma yashyiriweho komisiyo ishinzwe gukora iperereza kuri ibi byaha. Ni komisiyo yari kuriwe n'umushinjacyaha mukuru wungirije Raymond Zondo. Ku nshuro zose Zuma yagiye hamagazwa n'iyi komisiyo yitabye rimwe. Muri Nyakanga 2019 ubundi atangira gushinja Zondo kubogama. Kuva icyo gihe rero yagiye yanga kwitaba, akavuga ko arwaye ndetse afite izindi manza nyinshi cyane agomba kwitegura. Mu Gushyingo 2020 yongeye kugaragara mu rukiko, ariko aza kurekera kwitaba ataratangira kubazwa ndetse no kwiregura ku byaha kurikiranyweho. Jacob Zuma imyaka 79 ari muri gereza, aho ari kurangiriza igifungo cy'amezi 15 yahawe nyuma yo guhamywa icyaha cyo gusuzugura urukiko. Uyu mukambwe yabaye vice president wa Afurika y'Epfo kuva mwaka wa 1999 kugera ubwo Perezida Thabo Mbeki yamwirukanaga muri 2005. Nyuma Zuma yabaye mukuru w'igihugu kuva 2009 kugeza 2018. Makuru yo mu biyaga binini. Mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe ariko baterwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo. Umusaruro wagejeje ku mbuga, ibishwi nibyo bibumaze biburya, undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya, ubuse ubundi inyungu yabariye. Uwo n'umurimyi wo mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yararangije ejo ku munsi wa kabiri urugendo rw'iminsi 2 yarimwe mu Rwanda. Abarundi baba mu mahanga barakoraniye Bujumbura mu Burundi mu ndwi iheze mu ntumbero yo gutora abayobozi bashasha b'ishyirahamwe ryabo, hamwe no mu ntumbero yo kurabira hamwe uruhara bogira mu iterambere ry'igihugu cabibarutse. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Rwanda abakora ibikorwa by'uburimyi bw'umuceri mu kiyaya ca Bugarama mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu babandanya kwinubira ubuhombe bariko baterwa no kubura isoko ry'umwimbu wabo. Bavuga ko umuceri umwe watanguye kononekara mu bubiko bwa za koperative no ku bwanikiro, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha uwo muceri ukaronkerwa isoko. Umumenyesha makuru wacu Temistoke Mutijima yarabagendeye maze aduteguriye inkuru. Hari umuceri w'ibigugu maze umwaka hangaha, hari n'undi murawubona namwe. Hari amasitoke rwose acyuzuye, batwaye umuceri mukeya ugereranyije n'umusaruro wari wabonetse. Ni bamwe mu bahinzi b'umuceri baho mu kibaya cya Bugarama baragaruka kuri izo ngorane zo kutabona abaguzi batwara umuceri bejeje. Abo baragaragaza ko isizeni zibaye ebyiri zikurikiranya isoko ry'igihingwa cy'umuceri ryarahungabanya aha mu Bugarama, ibyagize ingaruka nyinshi ku bahinzi bawo ku isonga ubukene. Twatagaga mituweli ubu ngubu gutya bari kwirirwa batufata ati ntimutanga mituweli, ariko inkomoko y'urebye nawe urayibona. Indoro impamvu ningiragaragara, nimba umuntu afite umuceri w'umwaka washize ugeze ubu ngubu ukiri ku kibuga, kandi leta yo ntibirebeho na koperative ntigire ko ntidufasha ngo ikibazo kive mu nzira tugira ikibazo. Mbere rero mu minsi yatambutse kwagira gitwa tukajya kuguza koperative amafaranga, n'ubu koperative tuvugana nta mafaranga ifite, nari ifite igihombo kuko abahinzi batagurishije. Biragaragara ko igishanga kugihinga bishobora kuzatunanira tukakihorera kikarara, kuko iyo dukurikiranye twumva nkandi bahinga imiceri
bari mu ntara z'ira ruguru bo barasarura bakagurisha ariko twebwe twasarura bikabura isoko. Ubuhinzi bw'umuceri mu kibaya cya Bugarama bukorwa hanini n'abahinzi bo mu mirenge igikikije ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura, Gitambi na Nyakabuye. Ikibazo cy'ibura ry'amasoko y'umuceri kiraboneka cyane ku mbuga z'amakoperative asa n'ayitaruye umuhanda wa kaburimbo. Nko mu murenge wa Gikunda Mvura aho umunyamakuru yashoboye kugera, biragaragara ko amazu y'ubuhunikiro yuzuye, bikaba ngombwa ko imwe mu mifuka y'umuceri bene yo bayirunda hanze yabwo. Abo bakavuga ko hari naho umuceri watangiye kwangirikira aho ku mbuga. Imbeba zarayicegese n'iri muri magaze, usanga yose yarabaye ifu. Burya imiceri yarakonje isisirira muri magaze, iri hanze ku mbuga nayo uko ubukonje buza niko igenda ibora, ku buryo ubuvuruga gutya ugahita ucika. N'ubu nuko turi kubibonera hejuru, imiceri iri hasi yamaze kujyamo intozi, imifuka yatangiye gucika, yatangiye kwangirika kandi yangiritse n'imvura itaragwa. Wafashe igitanda ucyatisha 45,000 kizajya kwera kigeze mu 100,000. Umusaruro wagejeje ku mbuga ibishwi nibyo bibumaze biburya, undi waramenaguritse baranawukwimye ngo ujye kuwurya, ubusa ubundi inyungu yabariye. Bamwe muri abo bahinzi bavuga ko nyuma yo kubura isoko ku musaruro wari weze hagati y'ukwezi kwa